Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliya. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman zuhziha anin nari fa udkhila al jannata faqad faz. Sadaqallahu al azim. Ngasigi aina miyam gi mangda thamjagadoriba topic asi the real success haibasni. The real success. The real success haibasi laknabagi damakta ngasigi akhoi dunia sida leiriba akhoi success ki matangda khajitang akhoi nainasi madudi kaino hai matamda what is success. What is success haibase ngasi karino amtang nayase ngasi akhoina karigumba asha ama achieve tawbabu akhoi mai pakpa kawi khudam moina haira kanda akhoi parikhyam thare basi masi se akhoi mai paaba success waraba adu taragade akhoi masibu success oben lawe mathang da akhoi yum amtang leijagin he khanba adu yum amtang leijagin khan masin da yum se aina leiba ngamjare saba ngamjare adu tarade akhoi ngasibu mai pakpa na lawe gari im tongjage no khalle gari hi akhoi leiba ngamme tongjare adu matam da akhoi ngasi mai pakpa na lawe asibu kariyum mama achieve toba to achieve a hope to achieve a target asibu akhoi mai pakpa na kawe mai pakpa haise nasi kari damak to na hai matamda akhoi na punsi ma hingiba punsi ma hingibasi masigi punsi si hingbasina maram oraga akhoi na mai pakpa haibase masigi wakhal si lae aduna mai pakpa gi mehnat tawi amsu mai pak na hone karamba akhoi gi dunia si ga mai pak aduna akhoi na mai pakpa si phangnabagi damak ta akhoi na dunia si da akhoi na punsi ma hinglibina hingiba punsi si matang de koi kari makhar khang da bya de aduna punsi haibasi kari no haibasi amtang makhata na khantasi adu itaragadi heda what is life hai sing tiang sim what is life punsi kadai bu ko gi hai mayam ta haibiyo punsi kadai bu ko gi hen hai mayam na haibiri punsi haibasi ai khoi gi punsi sida afaba tauba fataba tauba aduni na takpi adu taseng badi punsi haibasi madunate punsi haibasi kainon hai matamda pokpadagi siba hawgi marakta leba matam time between birth and death pokpa matamdagi sibagi matam phawada leiriba sigi matam si phangiba matam si minute am oi bayai minute tara oi bayai minute manga oi bayai sahi manga oi bayai sahi tara oi bayai sahi cham oi bayai haiba matam si asibu akoina life ena kawe adu ma sirba matungda akoi life amasu leiri adu ngasi akoina nainari ba posi hojik leiriba akoi dunia se leiriba punsi si matang ni aduna akoina pokpadagi na siba phawgi marakta leiriba matam ase asibu akoina life aina akoina punsi ama aina na lawi adu masi matang dare akoina hojik nainari basi aduna punsi haibasi akoi khangabani na punsi asigi maram sikarino what is the purpose of life what is the purpose of life haibasi akoi mok nainara se punsi sigi magi purpose si maram sikarino kai damakta allah na akoi bu punsi si pina biri bino adu itaradi Allah na Quran da haibiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah taala na miyoi babu insan amasung jinbu sirf mahaki ibadat tawnabagi damakta sembi bani adu itaradi ibadat ese mukarino ibadat karino what is worship ibadat haibasi kaino nakbanda Allah gi haibadi namaz wanba roja henba azagi zakat piba hajj toba masi khakta ibadat natte aduna namaz wanba suni laik tamba suni laik takpi basuni training toba suni trading toba suni dawat toba suni luhong basuni macha sem basuni macha yok basuni doi namak se allah gi namak te yabina bena to khudi mak se loina mak ibadat loin chan gane ho adu itar de khoina hoji ibadat haibasi tawrada banina amuka karamba kanagi matau tamage ibadat si tawgadage kanabo ikhina role model ina lauraga ibadat tawgadage adu itaradi akhoi hojik kanagi role lawni the role model si kanai lagni allah na quran da haibiri laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana indeed in the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam you have a good example to follow Quran gi surah number 33 ayat number 21 da thambiri Allah taala na aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯏꯕꯥꯗꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯒꯅꯤ as a leader kanauna leader oigi hai taragadi leader karamaina oigi haibase Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam tagi tamgane adagi teacher ko kanauna teacher oigin khan taradi Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam tagi tamgane kanauna businessman oigin hai taragadi Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam tagi tamgane kanauna mapa afaba mapa oigin hai taragadi Allah ge rasul sallallahu alaihi wasallam tagi tamgane kanauna afaba husband ama नुपीगी नुमावा आमो ओइगेन हाइ तारगदी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगी तंगने अदर कनागोन आइसी दाई ओइगे दावत तौगे हाइबदी अल्लाह की मियामबु उम्मतबु अल्लाह की माइकेदा ईमान की माइकेदा कौशनबगी थबक तौगे न हाइ तारगसु अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करिगुम्बा एनी थबक अमा खोइना तौगे न खलिबा दो इबादत चलहनगे न हाइ तारगदी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतौ तंबा हाइबस तंगाइ फदब ओइगने अल्लाह ताला ना कुरान दा हाइबिरिबदो जैसे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना नखोई की दमकता ख्वाइदगी हेना फजरबा हाइबदी मतौ तमजनंगाई ओइबा अदुगुम्बा मिसक्तो अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी हाइना अल्लाह ना कुरान दा हाइबिरे मसिद नतरी अमका अखोइना दुनिया की ओइबा लाइरिक सिंग लाइब्रेरी सिंग दा येंगो मतमदा अमुकासु फंगनी मदुदी कैनो हबकांदा ख्वाइदगी हेना को आदम अलैहिस्सलाम दगी लौखरगा हौजिक फाउद लेरिबा मियोइ सिंगसे सिसिदैदा ख्वाइदगी हेना फबा मिसे कनानो ओइन हाइबसे मसे अखोइगी अमेरिका की लाइरिक यामना इबा आइदगी माइकल एच हार्ट हाइबा निपादुना महाना कलेक्शन तवै मी खुदिमकि अलोइनमकि अफबा खुदिम खराइदगी हौरगा आदम अलैहिस्सलाम दगी लौखरगा हौजिक लेरिबा मतम फाउसे सि फाउगी कलेक्शन तव मतमदा गूगल दा अखोइ इबा कांदा थेंगनी दगी the most 100 most influenced person in the man history na thi matam da soina phangane adi karim phangani rank number 1 Allah ki rasul adi Muhammad prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina phangane adu itaragadi akhona prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam se khwaidagi henna matik magun leiraba adu ma akhona matau tamjanai oiba misak amane ko adu itarade akhoi kanagomba mana leader oigen hai taragadi Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam teacher oigen hai taragasu businessman am oigen hai taragasu father am oigen hai taragasu husband am oigen hai taragasu afaba husband ama dai afaba dai da am oigen hai taragasu Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam de koi tamsi inshallah makha tabada laksari basi failure amadi success failure amana matau karam maina mahak si fail oi success amana matau kramana mana mai paki hai besi matang da kitang study matang tausi madudi kainon hai kwanda failure amana khali bu wakhan siga mai pakpa amana khali bu wakhan siga ani si khar khene mana mai pakpagi oi bu wakhal khali aduna ma mai pak saki mana fail oina bagi wakhan khali aduna maram marga mak fail oira saki adu itaragadi hoji failure oibana kari mai khali mai pakpa kra mai khali hai ba ani si kitang analyze tausi अदुगा अखोई ना माई पाकपगी मतांगदा नैनरिबरिना अथेंगबा तसेंगबा माई पाकपा दु फंगम न बोन सिंचाला फेलर हमने करी है नो प्लान फेलर में करी है नो प्लान नो स्ट्रगल जस्ट वेट फॉर समबडी माना कमाई तवी प्लान सु तौदेब स्ट्रगल सु तौदेब कनानु त मतेंग पांगबेरदी न मा गाइद लेगने असि फेलर मन मास माइ खले अदुगा एट द सेम टाइम सक्सेसफुल ओइबगदब मी मन मा कमाई खली हाई तारगदी plan tawi mahana struggle tawi through the will of Allah subhanahu wa ta'ala Allah gi ko da niyat kano hi thamaga haibadi Allah da thajaba thamaga mahana struggle tawi plan tawi ba fajan aduga amaga failure oida mina kai tawi mahana solution nama phangna ba haina ma ngai da lay ngai bi thabuk si ma gi ne ngai da lay ni ngai pakte at the same time mai pakuna kai tawi mahana find a solution आइबदी महाराज माई पाक पसी थी कमाई माई पाक दे करम थबक सी प्रॉब्लम जी कमाई सॉल्व तो गदे सॉल्यूशन जी थी फेलर वाला ने करी ना आई एम नॉट गाइडेड आइबु कनाम तो मतिंग पांग दे आइबु कनाम तो लचिंग भी दे लमजिंग भी दे अदुगा माई पाक मिने कई तवे माना आइबु मन लमजिंग नबा माई पाक नबा माबु लमजिंग भी नबा मागी मेंटोर म माना थी जाय माना थी रो हुमगा मा को माई लमजिंग भी नबा होने फेलर ने करी है आई हैव नो मनी आई पैसा लेते मैंने कहता हूँ कहीं तो नहीं लेते मैं है कि नहीं माई पाक मी ने कही ना है
ai paisa darkar oi bado thigadabani I will get financial resource and ma ke thiya sineba mai pakpa maga failure am khenadis mai pak failure oi bamna kari hai this job is not suitable for me karin hai any job ma opportunity ma mauka ma phangma tam karin hai si ai mat chana de da mai hai gan lai thokom thi gan mai pakpa ni kari I will try and to get trained kai hai ai ngasi si try tauge amusu hai taba khangdaba singdo ai tam ge na hai gan failure ne kari hai it is difficult si je yamna lui ba si kamai tau do no adu mai pakpa mi ne it's very easy he lai khartani tawro loire mai line hai do kane failure bam ne kari hai do unnecessary work failure bam ne kari tawi unnecessary work se darkar oi da thabak ta matam halle aduga mai pakpa mi ne kai tawi darkar oi ba thabak sing tawi so adagi failure mi na do unlimited excuse excuse se bar to asi soi khre lan khre excuse se mathang to aduga kamai tawi excuse se lehendana ba honai ba mai pak ta mi so mai to na mathang lak matam da engsi think too many things failure ba missing sina ne too many things pot mayam ma to wakhan chet ta udra dam lai gane ado mai pak ta mission kamai tawi to the point mana khale aduna mai pai aduga failure ba missing na work on many ideas mayam da mak thabak tawi mai pa ko mine kai tawi limited ideas thabak tawi failure ba mine kai tawi temporary solution mai pa ko mine kai tawi permanent solution failure ba mine kai tawi blaming people si failure mina blaming people mai pa ko mine kai tawi no blaming people so mai to na lack of discipline maintain discipline ko waiting too much for quickly yamna thuna mai pakning haidana yamna thuna kana mai pakning bagi kano sida hotna ba yadi mai thu pas se yam thu ba yadi matam khar changadamne matam khar changadamni hotna gadamni aduna mai pakada mission se kamai tawi matam changal le moina matam changna mai darkar matam piraga thabak tawi adagi sumai tawdana failure oiba mi amaga success oiba mi amaga magi wakhalon si khenai ba khar adana khenari wakhan sing si aikoina chum thoga failure oiba mi sing na khali wakhan sing si mai pak be mi na khali wakhan si ga da on thoga mai pak na hot na seven inshallah adu phangna ba aikoina create your values aikoina isa gi values ama create tawna ba hot na se adu aitara de aikoina mai pak pa se yam line mai pak ko phangane inshallah aduna values am aikoi create tawna phone asi madui dam tai khoi kai taw darkar hoy learning taw darkar hoy self improvement taw darkar hoy integrity darkar hoy idealism darkar hoy courage thona le darkar hoy honesty pukchen sem darkar hoy unselfishness darkar hoy self discipline darkar hoy self respect darkar hoy accountability darkar hoy dedication to others darkar hoy innovation darkar hoy communication darkar hoy hai ru mayam se darkar ru mayam sing se ikoi improve tawna ba hotna batar aduga ikoi isagi value si create tawraga asagi mai pak pa hai basi phangna ba hotna tai inshallah mai pak pa se phangna bi damakta syllabus mari khaktang darkar hoy quran na takpi ba ikoi school da college da university da any ikoi education academic and matam da magi syllabus khar darkar hoy so mai to na ikoi mai pak pa hai se phangna bi damakta Allah Ta'ala na Quran da syllabus mari khaktang takpi re adri kana kana wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah na waqti ka samsaraga matam gi ka samsaraga haibiri madadi insan na koi punama loina khasara da tagani loina amang da tagani siwai karamba kana illa alladhina amanu इसने ईमान पर वो आमिल सालिहाती अमल सालिहात हो तवासो बिल हक़ अफवा अल्लाह हक़ के थबक तो लोगों को हक़ की मायके दे कौशन बा मियां बो हक़ की मायके दे अचुम बगी मायके दे कौशन बा और तवासो बिल सबर
कौशनबा मतमदा अवाबा चैथें कया थेंनगी मदु सबर तव मयामदा सबरगी हाइबदी पाउजेन पिमिन्नबा मवानदा सबरगी माइकैदा कौशनबा हाइबा सब्जेक्ट मरी सिदा अखोइना फंगी मदुदी सब्जेक्ट अनि अमदी इसागी ओय ईमान पुरकपा हाइबा मने अमल सालिहा तव हाइबा मने सब्जेक्ट अनि मना तवासो बिल हक्की मियामबु हक के माइकैदा कौशनबा दावत की थबक दावत अमदी इस्लाह की थबक तवासो बिल सबर अमदी सबर की थबक खांग बकनबा हाइबा सब्जेक्ट अनि अनि इसी पुनका 50-50% तव अदुना आइना कमाइन तवजरी टाइम मैनेजमेंट है ना अल्लाह ना इखोदा पुंग कुन मरी पी में पुंग कुन मरी तनी पी रिसी पुंग कुन मरी दा इखोना सब्जेक्ट सब्जेक्ट मरी सिमसु कंप्लीट तौबा अदुगा इसागी अतोबा पर्सनल की थबक हाइबदी तुम बचा हिप हाइबसु लैरिमिना मदुमसु पांगथोपा कमाइन तौगदगी हाइबदा मदुना आइना पुंग कुन मरी से पुंग कुन मरी दगी हन लैते इखोदा पुंग कुन मरी आतनी पुंग कुन मरी दा मतौ करमाइना माइ पाकनबैदमक्ता अखोइगी अल्लाह ना पिबिरिबा अखोइगी सिलेबस मरी सिमसु पांगथोपा लोइना आइगी तुम बचाबा मम्मा खुदिंगमक्सु लोइना मैनेज तौबा कोनना बाहाइना टाइम मैनेजमेंट अब सेमे पर्सनल पुंग कुन मरी से मनुंगदा पुंग निपान कमर्शियल पुंग निपान सोशल पुंग निपान करीगी आइना निपान निपान खाइदो हाइ मतमदा पर्सनल से गी तुम्बा पुंग निपतारु यामद्र दरकार होय अदुगा नमाजुजु अदगी अतै अतै हा करी इरु माइथजबा चाबा थकबा पुंग अनि मख पुछलगा पुंग निपान से मत खाइदो कमर्शियल की पुंग निपान सिना करीगी पुंग निपाल कमर्शियल से अखोइगी इथक्ता फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी रोटी कपड़ा मकान दरकार होय बाइगी हिंगबद चंगदब यादब मयाम सिंसिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आइगी कंधेदा आइगी लाइफ लेंबान थक्ता अल्लाहना थोंगतपी मसी पांगथोप nganmidamta अखोइ कारबार तौबा खंगदे पेकनो तौबा खंगदे जॉब तौबा खंगदे इंडस्ट्री तौबा खंगदे तौरगा पैसा कमाई तब यादे दुनिया की दमक दरकार होय सिंसिसु हासिल तौदब यादे अदुना कमर्शियल ओनली पैसा तानबैदमक अमदे आइगी रोटी कपड़ा मकान दरकार होय सिंसि इमुंग मनुंग नुपि आंगांगसिंग मखोइ सिंसिगी दरकार होय से फंगनबैदमक्ता पुंग निपान से वर्क तौगने थबक तौगने अदुदा आइगी असैगी 50% आइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी दो अदुना सिलेबस तो कवर तौरने ईमान के साथ अमल सालिहा के साथ असिना तौरनी अदु मथंगदा मका सोशल की थबक से 50% तवासबिल हक तमादि तवासबिल सबर सी तौदब यादे नत्रगदि हयेंग सब्जेक्ट अनि से कोइ हयेंग लेवरदि हयेंग आखिरत माइ पाहोरय अदुना मरम वर्गा तवासबिल हक तवासबिल सबर सी तौनबैदमता पुंग निपान आइगी इमुंग मनुंगी मतम पीबा फैमिली दे मतम पीबा आइगी रिलेटिव ता मरी मतादा मतम पीबा अमदे आइगी लेकाइदा समाजदा सोसाइटी दा मतम पीबा सिसु तंगाइ फदब तौदब यादब पोट अम ओय अदुना सोशल हाइबस दा पुंग निपान खाइदोगे निपान अहुम थोना खाइदोगा पुंग कुन मरी से आइना टाइम मैनेजमेंट तौरगा हाइबदी अखोइगी मपुंग फाना बाइना आइना सेमजबने इंशाअल्लाह अल्लाह की थौजानदगी हाइबा पुंग निपान सुमाइना अहुम थोना तौब तारगदे अखोइना थबक खुदिमक आइगी सिलेबस खुदिमक कवर तौब ngangbane khali इंशाअल्लाह अदु अखोइ अरोइबदा कसाइदगी लाए सक्सेस द रियल सक्सेस हाइ नाइन थमनिंगिबा मकोक ताइगी टॉपिक की आहुबा टाइटल दो द रियल सक्सेस हाइ गिजे द रियल सी करिगिनो द रियल सक्सेस हाइ दो सी करिगिनो अखोइ करिगुंबा अमा फंगबा ngamnangai होटनाख्रिबा मयाम सिंसे अखोइ माइ पाक पाइन दुम लैख्रे अदुबु द रियल सक्सेस हाइ बदुदी याउद्रि मदुने बाइने मागद थमजनिंगे हाइरिबा द रियल सक्सेस हाइ बदुदी कैनो अना हाइ मतमदा येंगबियो अखोइ ngasi kana gumba phao ki Tata Birla gumba dagi Reliance Ambani gumba adagi Elon Musk gumba Maulana Tariq Jamil khoi dagi Maulana Arshad Madani amadi khoi Maulana Khalilur Rahman kari the mayam silere dagi building dagi achievement dagi adu ada dagi trophy ka taudna mayam se khoi mai pak pane lau sing je nai si ki mayam sina te khoi mai pak मी मैम फमल बयान तौदना खोतना तौबा नहीं सिने असल माइ पाक है विषय अल्लाह ना कुरान है बिरे आइने ngасai अहोबदे सोंजखिबदो कुरान की सूरा नंबर अहुम आयत नंबर 4 मरफुमा फमन जुहजिहा अनिन नारी फउदखिलल जन्नता फकद फाज अल्लाह ताला ना को अखोइबो जहन्नम की मैदगी कनबिरबा अदुगा जन्नता पुसिनबिरबा जन्नत दाखिल तौबिरबा अदु अखोइगी असेंबा माइ पाकने मसिगी पोस्टनेबा आइना पुरकनिंगिसी द रियल सक्सेस आइना ममिंग थोंजेबगी मरमदी कैनो हकांदा
the real success da tasengba mai pakpa haibase hayeng akhirata aibu jannam gi mai dagi kanbiraga an jannatta pusanbiba jannatta changhanbiba haibase mase asengba mai pakpane ngasai ge koina दुनिया से करीबा में अचीव तौरीबा फंगीबा ट्रॉफी हासिल तौरीबा आइना कार द करीबा था द करीबा कनो तौरीबा मयाम से सी दुनिया की दरकार होइबा आई की कनो आशा खरा दु माई पाक नि असि तसेंग असेंग माई पाक नते बा से सिसु माई पाक मखल अमनी हाइबी आई दु सिदि लिमिट सु ओइदे लोइबा खंबसु नाइ द पोने पोल अम फंगनी मथंग दा ममुक तासलकनी अदु फंगनी मथंग दा तो बमुक तावकनी अम फंगनी अमुक तांखलकनी अदुना मसिदि असेंग माई पाक पदनते हाइबा वफम दोइने थमनिंग बगिनी थमनिंग बनी हाइबदी फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिल जन्नत फकद फाज हाइबसे अल्लाह ना कनागुंबा मियोय अमबु जहन्नम गी मैदगी कनबीरबा अदुग जन्नत दाखिल तौबिरबदो तसेंग न माई पाकनी अदुना अखोय अरोबेदै टिप्स अनि खक थमजरगा लोइसनजरगे अहानबा नंबर 1 टिप्स रिजल्ट हाइबसे रिजल्ट अखोन करिमा पोनम गी रिजल्ट अमा फंगेन हाइ तारगदी एक्शन दरकार होय रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्शन आइना एक्शन अम तौगनी अदगी रिजल्ट लाकने आइना पुकना हेरदी पुकना बगी इन कइनोम चाहगनी मादी दुगी एक्शन तौरगा अदुगी एक्शन तौरका पुकना दो रिजल्ट फदोरिने परीक्षा दगी जाकदर रिजल्ट से कइनो आइना इरमबदो आई एक्शन तौरमबदो अदुगी मतुइना रिजल्ट लाक्तोरिने अदुना रिजल्ट कम फ्रॉम एक्शन एक्शन चिकरा दिलागी एक्शन कम फ्रॉम मेंटल प्रोग्रामिंग आई वखन न खनबदुने आई एक्शन दलाइस को आई एक्शन दलाई से आई वखन न खनबदुने वखन चिदि क्राइ देम लाई मेंटल प्रोग्रामिंग क्राइ देम लाई मेंटल प्रोग्रामिंग कम फ्रॉम एसोसिएशन आई अकोइ बद कना लई आई कनागा लोइनै आई कनागा हिमिन चामिनै आई कनागा हाइबदी एसोसिएट तवी हाइब आई एनवायरनमेंट दगी आई एसोसिएट सिंग दगी लाकने आई डॉक्टर अंग तिनरदी डॉक्टर की ओय बखल इंगन सेलकनी अदुगा आइगोंद मदुगी मतुंगी ना मेंटल प्रोग्रामिंग चंगनी मदि मतुंगी ना एक्शन लाकनी अदि मतुंगी रिजल्ट लाकनी आइगा सिनेमा यंगबनी मियंग तिन्न तारगदी अदुगी वखन चंगनी सिनेमा यंग चलुनी अदुगा आई अदि मतुंगी ना एक्शन तौनी रिजल्ट लाकनी हां आई नमाज सोनबा मियंग चमिननी नमाज लोइननी माका अदु तर आई नमाज सोलकनी मतम खर लेरगा अदुगा नमाज सोनबे मतुंगी ना आई रिजल्ट फंगनी इंशाल्लाह टिप नंबर 1 Tip number 2, 3 secret of success. 3 secret of success थमग लो संजरगे हां नंबर 1 अखोन एनी थबा म तौगे माय पाकेन हाय तर ट्रस्ट इन अल्लाह दा थाजब थंबियो अल्लाह दा थाजब थंबियो मसी थबक से सोइदनमक ओइगनी हायबसी अल्लाह दा थाजब थंबियो अदुगी मतुंगिना अल्लाह दा दुआ तौजरगा नंबर 2 अल्लाह दा दवा तौजगनी याम थमोय सिंग ने क्लास के साथ दुआ तौगनी अदुगी मथंग दा नंबर 3 दा हार्ड वर्किंग फरक तो फंगबंग हमना बगी दमकता थबक थे कोइदरी भो भो नगने अदु इतारदी इंशाल्लाह कोइ सोइदन माय पाकने सिसनी कवि 3 secrets of success अल्लाह दा था जब थंबग लोइना अल्लाह दा हाय जगनी अल्लाह दा हाय जब दो अदु आइना कन्ना मेहनत तौरगा अल्लाह दा हेक पोसी फंगद्री फो हाय जगने अदु इतारदी इंशाल्लाह अल्लाह सोइदन पिबिगनी हाय बसे थाजी अल्लाह ताला ने कोई पुनो को माय पाक फन बेसनु व आखिरु दआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैर व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।